teteh dek. Dek, tuh teteh ajakan tuh. Tuh ngajak main dek. Ayo tuh. Dedek amang deh, jeung teteh. Nah, ajakan teteh amang. Nah, dek. Teteh ngajak adek. Nah, mata genitnya kumaha dek? Dek. Dah gitu. Mata genitnya kumaha? Ting ting, ting ting nak kumaha ting ting nak? Halo, ting ting nak kumaha genitnya? Halo, ting ting, ting ting. Kumaha ting ting nak kumaha ting ting nak? Hei, tuh, ting ting nak kumaha ting ting nak? Ting ting, ting ting. Kumaha ting ting nak? Ting ting nak kumaha? Hei, ting ting nak kumaha? Hei. Tuh, yang teteh kumaha ting ting nak ka teteh? Kumaha dek? Dek, si adek kumaha ting ting nak? Ting ting nak kumaha dek? Ajakan ting ting nak kumaha? Ting ting. Dek. Ting ting. Dadana kumaha dadana? Dadah. Dadah. Aku eta pananganana dek. Pananganana eta lo. Nah, ini saudara-saudara Bule Sunda lagi ngajakin adeknya nih, ya, Raisa Kamila sama adeknya Carla Kamila. Seharian Bule Sunda kalau lagi ada di rumah ngajakin adeknya. Aku dek, nangis, yang galak teteh galak. Aduh, teteh galak. Teteh galak dek. Nah, teteh galak. Waduh, teuing. Teteh mah kitu tuh ditutupan. Oh, jadi naon eta dek? Jadi tukang masak teh ngaranna naon dek? Jadi chef. Sok jadi chef heula. Si adena bikin jadi chef. Nah, jadi chef kayak gitu kan ya dek? Jadi chef. Oh, gitu atuh. Itu lah tuh cenah di apa? Dek, halo. Ting ting nak kumaha ting ting nak? Bangun. Bangun dah kitunya. Eta, ingusna dek, ngambil apa dek? Ambil bantuin ngambil apa dong? Tisu. Ingusna. Dek, nyenak ya. Tuh dek tuh. Ingusna tuh si adek. Nah, tuh si ingusna. Nah, gitu pintar. Pelan-pelan dong. Tuh, nangis deh. Oh, kejakan. Itulah Sunda yang biasanya malu-malu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dadah. Dadah dadah. Dadah dadah. Dadah dadah. Tahu sini. Dek. Dadah. Dadah dadah. Dadah. Dadah dadah. Wah. Dadah dadah. Dadah dadah. Dadah dadah. Dadah dadah.